da pin tana ngaya bantu yin ka gomba ning bidam bir yemda no Yisa gbanan na do yanne badan Paul da nganta ko fier ko ne o fokebe o lo wombal kibe ani Yisa mange din yet mene te ko fiero na manfor womba ko te ne yada wole ki po nga o sala manfor Yisa mba fier ko ne le sabin tusangan lena ngambia da be ke tie womba mante ko mo pang na ye ko jan ke drunya mun mu sen yo do dan talan yika den dogt ngan tangare do diara mira yomdam subendam nan yen we mi chang dam kur bar ngangara na Yisa benan denna ote yemda no mbabe ukuai ke galip o maro dembe le kwa yeno gbon wanet nan sapa mun meriye dem maro o bembeng dembe le kwa ko loka o dembe yento bembeng mba ko moyam bomme ke tu mba nang to njana mba ko so ka metun lir o mam bia dembe le kwa ke tien lom nyigen chabo nan ben panu ke tien ben batino yada na ote yemdano tin tuai o ma mangi sansia man fo pan den dan nan ben bengan tubare o ko nda pa na den bele kwa bentu sangan le na ka sampa nan ten gbongo yenno to obiga yemli samasia awo tie malong ni be kul bi pa uden po ipake ko fiero bele kwa o nda ngan ta dal bagat nongum ba ka metume den to Yisa den fier ko nuwa umaro obeno oku na ofiro kura wan chan watu tie umba yeno biya nasare kura tentua Yisa masia mange te foto dinna ulo umbari nie kenye ke biere chabe ngan tre pang ke yibe man fo kyongone bientro mama batem bo na ma yem ba chok ke ju pesa be pa ken sa turi fu mi te sono mom na man fur so kan fir bar mba bol se ku sind ke bar babul yeta ni bu ko ton bit ke te yenno girma pad libya yeta bit nyorte kume na yem pa bete man fol mba ka gbennu yem dano Yisa masiani Yisa den poko pa ayam bam panna nga matana otien sira awon kwa ki be ani itien su men se tamo bne ke pa ite ke so gbatun kun kwar kulote gan nsa koe ke baro kalian ban ullo minan yigen chabo ke garo man fo kam gbennu ko ami se ka garo na utie yennu manung abit park ngam boyo na yada wombarani nana etie aparne lo miye ayengi sa fiti miere yada miero ke Yisa sa bar aparne ta tume miero mbaina ngar yiwa yemda no Yisa nlona na nemwan ni pogna ada pompon na pa ku mbir pa nloten mier gan ka gana fitien tentua na yemda no yenten bemben ke metien ne bol kan ba ka lo litien na nero ne pen iparanelum yim miero mang ya be siam ba motana mi me yim me mier mmen ki wa mpar mabon
Yemdana yisa nlona nan mwan. Ni pok adabon pun pak ku mbir pak. Nlotere man folgan ke gana fitie yemdana nan tinitwa. Matanan bembeng kemitie ne bolkan baka luo. Litien ya je miala yada miaro ko bwe yisamasia awon bar inina gad na mane na ubara kama uden sen mo sen na usaba lite ki boyo de gad na mane na abit la nyigen chaba ka jete ya no bek ko momon fo kan gbentu ai lo ka ban man fo gbe mba ka pak yisa den sen mo sen lepona fi piag na da kur miarone ke ban o baut nong lol amam for po ki kara barngani na ki kara na bemba lono ko waw le jonto etian yokoro o baut nong mo sona po kan ba nyike ke bia kan ngai ni en sibene ne mok nan duniya gbennu Isa ka mok lwa le men na Isa manu ben le Isa lo man tumbe